to ja ostavljam njima, mislim. Tim ljudima koji sumnjaju, neka sumnjaju i dalje. Šta da vam kažem. Interesantno je samo da se u moje povrede sumnja. Kad neki drugi igrači se povrede i ne znam, to utiče na njih, onda su, kako da kažem, oni žrtve. A ja sam igrač koji se pretvara. To je vrlo interesantno. Ostavit ću vama, vi znate tačno kome se radi. I s druge strane, nemam neki osjećaj da ja moram nekome nešto da dokažem, kako da kažem, u tom smislu. Sad, evo, ja imam snimke i od pre 2 godine i od ove godine. Tačno. I MRI, i ultrazvuk, i sve imam živo što će dokazati. Da li ću to objaviti u svom dokumentarcu, da li ću to objaviti ovako na društvenim mrežama, ne znam, možda. Možda i neću. Tako da, zavisi kako se ja osjećam, jer u ovom trenutku stvarno me apsolutno ne interesuje šta ljudi pričaju, misle. Interesantno mi je, zabavno mi je, zanimljivo mi je kako samo se nastavlja taj neki narativ oko mene koji je drugačiji od nekih drugih igrača. A prolazimo kroz možda veoma slične situacije. Ali dobro, to je, mislim, nešto što sam ja navikao da se suočavam sa tim i mene to još više motiviše, mene to dodatno onako daje mi snagu. Tako da, hvala im, jer me motivišu.